Ovo je Valjevo, grad smešten u zapadnoj Srbiji, u kotlini kroz koju protiče reka Kolubara. Veoma često nalazi se na spisku gradova sa najlošijim kvalitetom vazduha u svetu. Prekomerna koncentracija zagađujućih suspendovanih čestica svrstava vazduh u Valjevu u treću, najnižu kategoriju. Smatra se da su najznačajniji izvori zagađenja vazduha u zimskom periodu dimni gasovi iz individualnih ložišta u domaćinstvima koja koriste ugalj i drvo za zagrevanje prostorija. Veliki broj stambenih jedinica izgrađeni u periodu od 1960. do 1985. godine, kada se nisu pratili standardi gradnje koji za cilj imaju dostizanje energetske efikasnosti. Ove objekte, nažalost, odlikuje prevelika potrošnja toplotne energije, jer dotrajalost fasada, stara stolarija i neizolovani betonski zidovi gube toplotu i povećavaju račune stanarima. Ovakve zgrade najveći su potrošači energije u Srbiji i na njih odlazi oko 40% ukupne finalne energije, pa samim tim i predstavljaju najveći potencijal za uštede. U jednoj od takvih zgrada, ulici Vladike Nikolaja, živi Milisav i svedoči o vremenu koje je ostavilo veliki trag na objektu u koji se uselio pre 60 godina i koji su stanari sami gradili. Nakon 6 dugih decenija, ovoj zgradi je preko potrebna rekonstrukcija. Ja bih voleo da se uradi ova fasada, da se urade ti prozori, ulazna vrata, sve nam treba. Eno stvarnik, zlupanje, kad padne kiša, sve ide voda dole. Sa sličnim problemima suočili su se i stanari zgrade ulici Vlade Danilovića, smeštena u najlepšem delu Valjeva, na obali reke, okružena parkom. Ova zgrada postala je opasnost za svakoga ko se nalazi u njenoj blizini. U početku ova zgrada je imala problem sa opadanjem fasade, odnosno dela pločica koje su bile sastavni deo ove zgrade. Imali smo problem što je jedna pločica pala na šoferšajbnu kola, razbila je šoferšajbnu. To su stanari morali da plate i onda su rešili da te pločice obiju. Pločice su obijene, ostala je manja izolacija, čak u pojedinim zgradama stanari se žale da im je temperatura za nekoliko stepeni niža. Rešenje za svoje probleme stanari zgrada videli su u javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na kućama i stambenim zgradama, koji je objavljen u oktobru 2021. godine. Jednog dana na vratima sam zatekla obaveštenje gde je bio raspisan konkurs za subvenciju energetske efikasnosti lokalne samouprave i Republike Srbije i došla sam na ideju da fotokopiram taj oglas i da podelim svakom stanu. Tada smo se dogovorili za vreme prikupljanja potrebne dokumentacije, gde su svi ispoštovali vreme od 3 dana, svi su skupili i svi su mi predali. Nakon toga sam predala upravniku i konkurisali smo za sredstva od strane lokalne samouprave i Republike Srbije. Mi to odavno imamo želju i prethodni upravnik, profesionalac, je pokušavao nešto, ali ništa se nije ostvarilo. Sad ovo kad je bilo, ja sam bila predsjednik i onda sam krenula naravno u ovu priču, pokupila sve što je trebalo dokumentacije, predala. Ja nisam imala lično nikakvih problema, ljudi su bili svesni naravno u kakvom se stanju nalazi zgrada, tako da niko nije imao stvarno nikakvu zamerku. Na javni poziv grada Valjeva prijavilo se 460 domaćinstava i stambenih zgrada, a Komisija za realizaciju mera energetske sanacije prihvatila je 139 prijava građana i 5 prijava stambenih jedinica. Iako je preliminarna lista brzo objavljena, zbog ekonomske krize i poskupljenja cene građevinskog materijala, izdvojena sredstva više nisu bila dovoljna za realizaciju mera. Rešenje za stambene zajednice pronađeno je uz pomoć USAID-ovog programa Bolja energija. Organizovali su nekoliko sastanaka i posle toga se sve drastično menja. Radili su profesionalno, dobili smo neke podatke za koje nismo ni znali, da naša zgrada od svih zgrada koje su dobile termoizolaciju gubi najviše energije, preko krova, preko vrata, preko zidova.
koliko ćemo uštedeti ako se uradi termoizolacija, to je čak ide do 28%, koliko ćemo uštedeti ako se uradi krov, ako se urade vrata, 53%. USAID Bolja energija je tokom novembra 2022. godine započeo sufinansiranje rekonstrukcije izabranih zgrada u Valjevu. Sa Ministarstvom rudarstva i energetike i gradom Valjevom potpisani su sporazumi o saradnji sa svakom stambenom zajednicom, dogovoreni su planovi nabavke za radove na rekonstrukciji zgrada i utvrđena dinamika radova sa izabranim izvođačem. Ja sam se prijavio na konkurs i izabran sam kao jedini izvođač. Rok za završetak radova je kraj godine. Ako bude povoljno vreme, to će se vjerojatno ranije završiti. Od rekonstrukcije izabranih zgrada najviše koristi imaće građani, postavljanjem izolacije, zamenom stolarije i ostalim merama, unapređenje energetske efikasnosti, dolazi do smanjenja potrošnje toplotne energije, što ima pozitivne efekte i na budžete vlasnika stanova. Stručnjaci su izračunali da će ova rekonstrukcija stanarima 4 zgrada u Valjevu doneti uštede od 24 do 38% sa periodom otplate između 6 i 9 godina. Važno je da napomenem da je USAID tražio račune kako bi uporedili potrošnju iz januara prošle godine i januara ove godine. Uštede energije se kreću od 15 do 40%. U proseku negde oko 27%, što zavisi od toga ko se na šta grejao i ko se na šta sada greje. U stanu Potkrolju, znači koji je imao izolaciju od 5 cm, koja je po projektu morala da se skine i da se stavi 10, kada ima uštedu od 35%, što je naročito dobro. Izuzetno smo zadovoljni izgledom zgrade, mnogo je lepše. Prilike 30% manje nam je izašla cena struje. Mi se grejemo na LM peć. Prošle godine smo koristili 2, jednu uspavajuću, jednu dnevnoj. Ove godine nam je jedna dovoljna da bi ugrejali stan. Svoje zadovoljstvo završenim radovima rekonstrukcije dele i stanari zgrade u ulici Vladike Nikolaja i napominju da već osjećaju poboljšanje u kvalitetu svog stanovanja. Zadovoljan je i Milisav. Zgrada mi se sviđa super, sve je stvarno urađeno fino. Najviše mi se sviđaju vrata i cijela fasada, tako reći sve. Ja sam ovu zgradu pravio, ovdje sam život ostavio i ja smatram da sam zaslužio. Kako ono bilo oronulo, mi smo sad 100% novi. Sada kada je zgrada završena, prelepo izgleda. Stvarno je, ja mislim, ukras ovog kvarta. Kako su stavljena vrata, naravno prozori ovi dole, sve je izolovano. Osjeća se da je temperatura u stanovima veća, da je u hodniku toplije, da stvarno to sve funkcioniše kako valja. Mogu da se zahvalim agenciji koja nam je stvarno izašla u susret što se tiče finansija. Hvala im puno. Završena prva grupa od 4 zgrade u Valjevu nesumnjivo može da posluži kao model za zgrade širom zemlje. Takođe, ovakvi projekti doprinose uspostavljanju stabilnosti na tržištu energenata i energetskoj sigurnosti cele zemlje. USAID Bolja energija će u saradnji sa nadležnim ministarstvima raditi na uspostavi održivog mehanizma finansiranja stambenih zgrada kako bi se ubrzalo i olakšalo ulaganje u energetsku rekonstrukciju širom zemlje, povećavala energetska efikasnost zgrada, ali i smanjilo zagađenje koje muči stanovnike u svim većim gradovima širom Srbije.